Dobar dan i dobrodošli na jug Srbije. Nalazimo se u Jablaničkom okrugu i danas smo posjetili grad Leskovac. Leskovac je grad u Jablaničkom okrugu, koji se nalazi u srcu prostrane i plodne Leskovačke kotline, dugačke 50 i široke 45 km. Ovo je grad koji je prepun najrazličitijih geografskih i turističkih motiva i objekata, koji će privući pažnju i najprobirljivijih posetilaca. Leskovac je grad sa bogatom istorijom, koji izrasta iz temelja drevnih vremena, noseći sa sobom priče i događaje koji su oblikovali njegovu sudbinu. Njegova priča počinje duboko u prošlosti, spominjujući se još u vekovima pre našeg računanja vremena, kao mesto gde su trgovci i putnici nalazili utočište u svojim putešestvijama. Herodot je zabeležio da je na ovim prostorima cvetalo naselje oko kojeg su se gajili usevi konoplje, dok su Rimljani nakon pobede nad Ilirima utemeljili tvrđavu koja će kasnije postati početak grada kakvog danas poznajemo. Po legendi se smatra da se ispod brda u blizini sadašnjeg grada nalazilo jezero, ali je došlo do njegovog sušenja i tu je iznikla biljka leska. Po njoj je i naselje dobilo ime Leskovac i to pre više od 600 godina, ali je u vreme turske vladavine nazvano Hisar od istoimene turske reči što znači tvrđava. Leskovac je kroz vekove rastao i razvijao se, postajući centar trgovine, kulture i privrede. Njegova važnost je rasla, obuhvatajući čitav region i postajući centar leskovačkog pašaluka. Francuski geograf Ami Bue svedoči o živopisnoj atmosferi grada sredinom 19. veka, opisujući njegovu šarolikost i bogatstvo. Međutim, vekovi procvata prekinuti su ratnim vihorom. Okupacija Leskovca tokom Prvog svetskog rata donela je veliku patnju i razaranje, dok je Drugi svetski rat doneo još veće stradanje. 6. septembra 1944. godine Amerikanci su kao saveznici sa oko 50 aviona bombardera bez povoda i razloga rušili čitave kvartove i ubijali sve što je živo. Nikada nije ustanovljen tačan broj poginulih i ranjenih. Procene se kreću od 2.500 do 4.000 stradalih, dok je porušeno i oštećeno ukupno 1.840 objekata. 11. oktobra 1944. godine Leskovac je oslobođen. Grad koji je bio na pragu slobode doživeo je tragediju bombardovanja, ostavljajući iza sebe ruševine i tugu za izgubljenim životima. Ipak, Leskovac je uspeo da se oporavi, izgrađujući se iz pepela kao feniks. Industrijski razvoj, trgovina i kultura ponovo su procvetali, dajući gradu novu snagu i vitalnost. Fabrike su se otvarale, putevi se širili, a Leskovac je postajao sve važnije čvorište na mapi regiona. Danas je Leskovac više od grada. On je spoj prošlosti i sadašnjosti, sačuvanih tradicija i modernih dostignuća. Smešten u srcu plodne doline okružen planinama i prirodnim lepotama, Leskovac privlači pažnju svojom raznolikošću i gostoljubivošću. Sa svojom umereno kontinentalnom klimom, grad nudi prijatan boravak tokom cele godine, dok njegova infrastruktura čini puteve i komunikaciju lako dostupnim. Osim što je Leskovac prepun zanimljivih motiva i objekata, on je i značajan tranzitni centar koji povezuje jug Evrope, preko Beograda severozapad Evrope, preko Prištine Jadransko more i preko Sofije i Crnog mora Evroazijski koridor. Leskovac je takođe važno železničko čvorište.
Pruga je do Leskovca došla 1886. godine. Pruga je međunarodnog karaktera i njome putuju vozovi koji idu prema Vranju, Skoplju, Solunu i Atini. Leskovac je ne samo grad, već i priča o izdržljivosti, odlučnosti i nadi. On je simbol otpornosti preobražavajući svoje izazove u prilike za rast i napredak. U srcu Balkana, Leskovac stoji kao svetionik pozivajući putnike da otkriju njegovu jedinstvenu lepotu i bogatu kulturnu baštinu. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!